लगता है वहाँ पर कोई बैठा है। मैं वहाँ पर जाकर मिलने की कोशिश करता हूँ। हेलो यंग मैन, हाउ आर यू? आप कैसे हैं? मैं ভালে আছো তুমি কোন हेलो यंग मैन, हम लंदन से असम के इस गांव में घूमने के लिए आया है। इसी वजह से हमें इस गांव में रुकना पड़ेगा। क्या आपके यहाँ कोई रूम मिलेगा हमें? তাৰ মানে আপুনি লণ্ডনৰ পৰা আহিছে ইয়াত আমাৰ অসমত Yes, yes. আৰু এটা ৰুম লাগে থাকিবলৈ Yes, yes. লণ্ডনৰ পৰা আহক বা আমেৰিকাৰ পৰাই আহক আপোনাক ৰুম এটা থাকিবলৈ লাগে Yes, young man. মই আপোনাক ৰুম এটা থাকিবলৈ দিম মোক কোনো ভাড়া দিব নালাগে তুমি মোৰ এতিয়া আলহী মই তোমাক ঘৰত লৈ পেলাই সেৱা শুশ্ৰূষা কৰিম Very, very thank you, young man. ধন্যবাদ কোৱাৰ ইয়াৰ কোনো কাৰণ নাই আপোনাক সেৱা শুশ্ৰূষা কৰা মোৰ দায়িত্ব হোৱা তেতিয়াহ'লে মোৰ ঘৰলৈ গ'ল Okay, okay.